indaba enkulu indaba kaShem. Amen. Mina ngafika Indebenkulo. Angilandela ubhuti nomchunu acingwana. Sahlehla nempela sazokushayisa ngathi ehini baba. Aze athinteka noNkulunkulu mase ekhuluma ngeBhamu wathi awu umchunu lento ayikhuluma eThempelini. Akufanele manazaletha asiyiphathe lezo zinto. Nanokuthi nje esontweni bese sigwaja sisabe esontweni. Akufanele abantwana bakaNkulunkulu lapho sesabana. Kodwa lapha sisenkolweni abantwana bakaNkulunkulu abazali abanye bethu abasenako. Mabebuke lapha ngaphesheya komama bayaphelela ngokuthi abazali babo bakhona. Kodwa mase bezosonta la abantwana bakaNkulunkulu lento esho baba nomculo into ngibona into uNkulunkulu lapha eThempelini ngaseSathane ezikhona. Ngoba wayithinta ukuthi lento kakhulu silapho wathi hayi manazaletha siza kuwe njengoba nawe vele uhlukanile naso. Kodwa okungiphatha kabi kakhulu abantwana bakaNkulunkulu naseSwazini Jesu seSwazini wathi hawu nina ngiyanibona ningibona ukuthi ngubani wathi kodwa mase ngigula niyawufuna lo muno wami naselinda uyishilo futhi nasebuhleni waseyuphinda hawu uzube nesibindi sokuzivaselena kodwa wazi kahle hayi manazaletha sinoNkulunkulu bafowethu phelele asiphazamisani bafowethu nosefike lapha nami ngoba loNkulunkulu abazali asinabo kodwa mase silapha uyawuzizwa uphelela abazali bakho noma bengekho kodwa mawusulapha uzuthi uphelele amen bekuyilawo abantwana bakaNkulunkulu amazwi ngoba uNkulunkulu ukhuluma kakhulu bekuthu impela ngifike ebuhleni kodwa phezulu ngise ngafika ngoku11 ngifike ngo2 ngoku11 ngifika ngo2 inkonzo nje iphuma ngopast 12 yasemini le yasekuseni sithe sisanikele emnikezo ebiziwe ekseni abantu bese begcwele eThempelini kodwa bengakapheli ngopast 1 ukunikela lo mnikelo sokunikela kodwa okukhulu kunakho konke abantwana bakaNkulunkulu lenkosi iyakhuluma yaseNazaretha kodwa kukithi lapho kusele khona abantwana bakaNkulunkulu ukuthi sibe nabo nembeza ngoba akudidizeli kakhulu ngapha ngomama kodwa inkingi ngapha ngakithi ngoba ngiyakhumbula nasezweni lakithi wona ngizothinta nje wangakithi kancane phakathi kukaHlabisana noNgoma lapha afika khona uBhombela eseqoqile ibandla kudunyiswa uNkulunkulu kodwa kwathi mase kufika uhulumeni lo wayihlupha ngaleso sikhathi wafika ocomama kusonto amadoda embaba kwase kufika uhulumeni ngaleso kwathi kwathiwa nenzani nalapha kodwa yisishi ngudlungudlu yatshela bona uhulumeni yayisithina siyasonta kwathiwa nisonta bathi silandele uShembe kwathiwa nina nesho kwase kuze emadodeni into eyinkingi kwathiwa nina nenzani athi amadoda hayi besizobukela nje athi amadoda besibuka phela hayi bathi bafowethu ngaphazama niyongilungisa la umlungane ekhuluma khona ethi enqamle esituwini kaHlabiswa enqamla kwase kuboshwa omama lapha abafike bafaka khona inkonzo phakathi etragini baphinde bazoyifaka sebephakathi ejele amen lo ndaba enjalo kodwa ngiphatheka mayisethu uShembe ethi bantwana ethi mina abantu abangangifuni ngiyabazi ngakhumbula umfundisi uMagwaza hayi bathi bawa amaphumulo kodwa bafuthi sengizokwehla sengizohlala phansi nje bathi bawa amaphumulo nenhlanhla nani nensizwa enhle imnandi evakalini ikutshele ngeindaba kaShembe noma ngabe kuthwale baba izihlele kodwa njengengikhumbula kule engilithandayo kumfundisi uMagwaza wathi wathi babamkhulu ethi kumngoma nenhlanhla ngithi ngiyathanda ukuyiphinda lento ethi nenhlanhla nihamba nami ngisanitshela nikwenze ngayizolo wathi into engidabukela kakhulu laba bantu abeza kulesihlalo emva kwami bobe bebona yonke imikhuba yakho yenza izolo nakusasa wathi kodwa bayobe beyinkinga ngoba bayobe bengasakutsheli ukuthi ade wenzeni izolo kuyobe sekuphuma isibusiso kuphela ilo ndaba abantwana bakaNkulunkulu enjalo kufanele sikwazi ukuthi selulekane kuyo ngoba singagijima siphele senza kodwa ngoba ngempela kufanele sinone nje ngokuqoqa kahle kodwa nedatha yenkolo ukuze sikwazi ukusizakala amen sikwazi nathi ukuphila ngiyomkhumbule lo baba ngithi uNkulunkulu azamkhumbula umfundisi ngicela nje ukuhlala ngime khona lapha abantwana bakaNkulunkulu lapho engikhuluma khona ngithethelele inkosi usisine kuzwela amen